हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण मैंने भलरे अच्छा तो मु बहुत भलरे अच्छी आज पूरा बाहर पूरा वेदर पूरा ठंडा आउ पूरा वर्षा ही उठे है एपटे पूरा शीत लगे आरंभ हो गला रातिर बहुत जोर से शीत पकाऊे शीत ठंडा भी लगुच बहुत शीत माने शीत ही लगला आपण सैड ओडार मुझे जाने माँ को पचारूली माँ कहले टिके ठंडा लगुच बट एपटे बहुत जोर से ठंडा लगला वेदर पूरा वर्षा आज पूरा वर्षा पाग मु सका उठी सारे देख उठी सारे उठी सारी फास्ट उठी सारी जी सब खाली रातिर सब धोई नी सब बेला ताटिया सब रखी बेसिन रखी उठे धोइली धोई सारिक ब्रश करके आपण सहित कथा हो सॉरी टी लेट हो गला पूरा देखिए बाहर पट केमती पूरा वर्षा पाग उठे ठंडा से लगुच गाधेदेवी इच्छा होनी एत ठंडा लगुच आई ठंडार गाधेव मान ज्वर ही हो आपण मान देखा केमती पूरा ठंडा वर्षा पाग उठे बोधे मत लगुच लघुचाप ही ठंडा को जी डस्टबिन फिंगापी डस्टबिन फुल हो जाए डस्टबिन फिंगिके आसले तापर आज किसी रंधा रुंधी ना कारण काली भात थिला पखाल बनई देछे आज खाली टिके आलू भाजवा आलू भाजी खाई ड्यूटी जा बाहर अच्छी डस्टबिन फिंगापी एपटे आमर जमी ओडार जे बाड़ी पटर बाड़ी साइड्र ही फिंगिदेले बाड़ी साइड्र फिंगिदेले जमती किसी प्रॉब्लम ना जेट पारि आम से फिंगिद ओडार किंतु एठी केमती कौन ना डस्टबिन गोटे फोपाड़ापी गोटे जगह थाए से नहीं फोपाड़ू तापर डस्टबिन म्यूनिसिपालिटी वाला जमी आसते सफा करके नहीं जाते बीबीएमपी एपटे कहते बीबीएमपी वाला आसवे ना घर साइड्र पकड़े कहने बीबीएमपी वाला फाइन करदे से नहीं डस्टबिन ही फिंगिक आस मु तो ये मोबाइल नहीं बाहर को जापारि कारण मो मोबाइल ही चार्ज ना अल्प टिके अच्छी मु चार्ज बसैके जाऊँगी डस्टबिन फिंगी सारापर आसी घर कम सारापर आप सहित कथा काटिकी रखी कढ़ाई बसाई कढ़ा गरम हो गला तेल पके बस टिके खाली तेल गरम है आसले जीरा पकईदबा काटिकी रखी था पियाज पकईदे पियाज टे खाली पियाज लुण में पकईदे परिवा किसी नहीं आम परिवा सरी आज छुआ मैंने आसले ड्यूटी नहीं आसे कारण तो टाइम होनी मत भी टाइम होनी मु आसला बेलू आप देखा तो पूरा संध्या ना आसला बेलू तो संध्या मुझे जापारूनी दुकान आसान नाइट ड्यूटी करके आसते जापार आज कहली कहीकि आने आसला से
ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଥାତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ନା ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି ହେଲା। এই কুকুরটা দেখন্তু এই কুকুরটা যেতବେଳେ গেট বন্ধ থিব না সে আসিব এটি বসিব বসিকি মানে ডাকিব ହେଲା ডাকিব ମୁଁ ଆସି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଯିବ ହେଲା। ପୁଣି ବାহিର ପଟରେ ବି ସେ ଏମିତି ଥିନେ ଗେଟ୍ ଥିନେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେ ଡାକିବ ସିନା ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ଦେଖିବେ ଯିବ ଏଇନା ଦେଖିବେ ଆପଣ আসছে কোন হয়েছে কেন ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ହେଲା ମୁଁ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଏବେ ବାହାରିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି ବାଏ। एरोप्लेन का एरोप्लेन खाली फोटो ठीक है चलिए पूरा एरोप्लेन उड़ी जी एटार बस पड़े फोटो ଖରା ତାକୁ आलिक बनी अंदर તમે ଟିକେ କଭର କରନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ଟେ ପୁରା ହେଲିକପ୍ଟର ତା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁ ହେଲା। ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ଜାଗା ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲିକପ୍ଟର ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଆହୁରି ଏପଟେ ବି ଅଛି, ଦେଖୁଛି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଗା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁକିଛି ମୁଁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ହେଲା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ସବୁ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଏଇ ଫୁଲ, ଦେଖିବେ। ଦେଖୁଛି ଏଇ ଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପବନରେ ତା ମନ ଖୁଲିକି ହସି ପାରୁଛି, ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛେ। ସେମିତି ମୁଁ ବି ଭାବେ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ମନର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଯେତେ ବି ଇଏ ଥାଉ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଥାଉ, ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବା ଶିଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବାଟ ଯାଏଁ ପୁରା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗା ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହୋଟେଲ ଖାଇଦେବ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। Under 12 years of age. ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ତା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା।
अब उसका कैप चेंज हो गया बापा ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଏମାନେ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି